tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Tuzabitsinda TV n'abandi gitondo ciza twongeye kubasuhuza aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi twizeye ko mumeze neza mwese mudahwema kubana natwe mu kutubategurira umunsi ku wundi tubareka mu kwacu uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ni wa mwanya mwiza wo kubagezaho amakuru uko akarere karaye mu misozi miremire murenge turi mu ijoro. Rero amakuru reka tuyahereye mu gace ka Minembwe uyu munsi iriho agahenge usibye yuko mu gitondo ca kare humvikanye amasasu makeya yaturutse za Mutunda n'ubundi asheringa mu n'abaturage za Karenge kuri ubu ngubu ibitero bya leta ya Kinshasa biri za Mutunda mu misozi yunamye za Karenge aho ngaho niho bakoze basheringa mu mihana za Karenge ariko n'ubundi kubera ko umwanzi yakubititse cyane akubitwa n'amadubu n'intare za Sarambwe ntabwo yabashije kwa divasinga yakoze asheringa mu mihana n'abaturage ariko ntabwo yaje kwa divasinga yikawa mu mihana. Kuri ubu ngubu umwanzi wese yarakubiswe nyuma yaho ku munsi w'ejo habaye imigwano ikomeye mu bice bya Karenge aduyi bakamurasa bakamwambutsa Gwikoba mu kutsa za Mutunda aho ngaho niho hari amadifense akomeye y'umwanzi nawe akomeza kugenda asheringa ibisasu biremereye mu mihana ituwe n'abaturage za Karenge ariko ntabwo yabashije kwa divasinga ku munsi wa none yaje gusheringa ariko ku munsi w'ejo niho habaye intambara ikomeye ariko umwanzi arakubitwa yambutswa za Gwikoba kujya za Mutunda. Rero kuri uyu munsi wa none yatinye kwa divasinga ku mpamvu ko ku munsi w'ejo yakubitse cyane kuko hari benshi bahasigaye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Rero ku munsi wa none baje gukora sheringa ariko ntabwo baje kwa divasinga batibuka za Karenge. Ahandi n'ubundi haherereye umwanzi wa coalition leta ya Kinshasa harimo abatanzania harimo ndetse na FDLR wazalendo imitwe yose yitwaje intwaro ishikikira ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage n'ahantu bita ku imiko hejuru za Gakenke aho ngaho naho hari ibindi birindiro by'umwanzi ubwo bikomeza kugenda bisheringa mu n'abaturage ariko nabyo MDP twigwana ntabwo ibaheza umwanya ikomeza kugenda ibarasa kuko biri mu nshingano za MDP zo kurinda abaturage n'ibyabo bavuze yuko batazemera na rimwe yuko coalition leta ya Kinshasa iza gukora genocide iza gushinja ababyeyi mu gihe hariho twigwaneho yo kurinda ababyeyi n'ubundi bashakishwa kugenda bicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo bazica abaturage nk'uko bishakiye. Hari abagabo bahagurutse kugira ngo bagwanye iyi jenoside yateguwe n'ingirwa ngo ni leta ari ikomeje kugenda yica abaturage. Rero ku uyu munsi Minembwe kiriho ku uyu munsi Karenge kiriho ku uyu munsi Bidego kirimo MDP si ukubera yuko leta ya Kinshasa yagize imbabazi ahubwo ni ukubera ko yatsinzwe yumvisha izindi mbaraga itazi aho ziturutse. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga zikomeza kugenda zirinda abaturage nubwo coalition leta ya Kinshasa ari benshi ibigambo bwinshi bafite ubwinshi hari ibihugu byinshi bishyigikiye ubutegetsi bushaka ishobora kuri jenoside hari abana bake ariko n'ubundi bakomeza kugenda bagara neza ku mirongo y'urugamba kugira ngo barinde ababyeyi babo. Mu by'ukuri ababyeyi bakomeza kugenda bashimira abasore bitanze muri imyaka yose igarira mu 10 bagenda bashimira umunsi kundi n'abashefu bavuga yuko Minembwe kuba kirimo umuturage Minembwe kuba kirimo umunyamurenge babikesha Imana ndetse n'amaboko yatwigwaneho iyo bija kuba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kuko babyifuza kuri ubu ngubu Minembwe iba yaramaze kwigarurwa na leta ya Kinshasa kuri ubu ngubu Minembwe bari abaturage benshi baba ariko kubera yuko hari abasore bavuze yuko batazemera gutsindwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku mpamvu yuko barusha ubwinshi niyo mpamvu Murenge yakiriho ku uyu munsi Murenge yakiri umuturage w'umunyamurenge ku uyu munsi Murenge yakiriho ntabwo ari ku mbabazi za leta ya Kinshasa ahubwo ni ukubera yuko bahuye n'izindi mbaraga zibimira kugira ngo ntibagere ku mugambi wabo bashakisha kugeraho. Rero uyu munsi Murenge hakirwa agahenge usibye iyo sheringi yabaye za Karenge ariko ibindi bice byose byiremo agahenge byiremo amahoro kandi dukomeza kubikesha twigwane amahoro akomeza kugenda agaragara i Murenge nubwo ibitero bitari kure kumva ngo ibitero biri za Mutunda biri no hejuru ya za Gakenke kwimikwa aho ngaho ntabwo ari kure ariko kuba n'uyu munsi Minembwe itarafatwa tubikesha imbaraga za twigwaneho tubikesha imbaraga z'Imana zitemeye yuko leta ya Kinshasa yagera ku mugambi wayo. Rero ibitero bikomeza kugenda bigaragara mu nkengero ariko kuvuga ngo bibe byageraho bishaka kugera naho bikababera ikibazo. Ijambo rimwe nababwira muzi kuri ubutegetsi bwa Kinshasa ntibari bazi yuko bagwana intambara irenga ukwezi umunsi kundi Minembwe batarayifata. Kuba kuri uyu munsi batarayifata ni ibimenyetso bigaragaza yuko urugamba tuzarutsindana ishema tuzarutsindana success nubwo ubutegetsi bwa Gitega butabishaka nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa butabishaka nubwo ubutegetsi bwa Angola butabishaka nubwo ubutegetsi bwa Tanzania butabishaka ariko ikiriho cyo nuko urugamba tuzarutsindana ishema tuzarutsindana success niyo murage twasigaye na fande abatarabyizera batarabyemera mugende mubyemere mugende mubyizere nuko urugamba tuzarutsindana ishema nubwo turi mu makuba nubwo turi mu bibazo by'imibabaro
ariko uko byagenda kose muzi ukuri kuratinda ariko kugatsinda. Turarengana, amahanga ntabibona, turicwa, abakomeye ntibabibona, ariko nubwo batabibona ukuri kuzatsinda. Bazavuga ngo ikinyoma kirukanka ariko ntabwo gisiga ukuri. Ukuri kuzatsinda, tuzatsinda, ibihugu byose byaduhagurukiye kandi bizakorwa n'isoni. Tuba tugenda tubaheza andi ma example y'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo igihe Jenoside y'u Rwanda ikoze, hari ibihugu byinshi bishyigikiye ubutegetsi bwa Habyarimana, harimo Ububiligi, Ubufaransa, ariko abo bose baratsinzwe. Ni ingabo z'amahanga kuri ubu ngubu ziri iwabo, bararashwe, baraswa n'inkotanyi, basubizwa iwabo. Ni ukuvuga ngo nubwo hari ibihugu byinshi tuzi neza yuko biri kumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ni ibihugu by'amahanga bizatsindwa kandi bizakorwa n'isoni, nk'uko Ububiligi bwatsinzwe buri kumwe na leta ya Habyarimana, kuko Ubufaransa bwatsinzwe buri kumwe na leta ya Habyarimana. Rero icyizere twabaheza ni uko urugamba tuzarutsinda. Muhumure, mukomere, gusa abashoboye basengera akarere n'abashoboye bakorera akarere nk'uko bikwiriye. Uko byagenda kose ni uko urugamba tuzarutsinda na 6. Rero muri make ni uko uyu munsi hiriwe agahenge, nta zindi ntambara zikomeye zaje kuhaba kandi turabishima Imana, usibye yuko iyo sharing yakozwe, ariko ubundi abaturage ba Minembwe birirwanye agahenge. Gusa abaturage ba Minembwe baremeye bikomeye, ibihe byo kubura ibintu, nta bintu bakigira. Kuri ubu ngubu muri bamwe abaturage twari tuvugana bari ku Ndondo, bazavuga yuko babuze inzira zibasubiza mu Minembwe, bagiye gushakisha ubuzima bwa buri munsi, ibikoresho bibafasha mu buzima bwa buri munsi, bagiye kubishakira ku Ndondo. Kuri ubu ngubu babuze inzira zibasubiza mu Minembwe ngo baje guhura n'imiryango yabo, kuko leta ya Kinshasa yafunze muri bice bya Mikenke. Abaturage bari ku Ndondo badashobora kugera mu Minembwe, bagiye bakata amariyezo. Ariko uko byagenda kose ziriya nzira ni imisiteri nyinshi ziraza zifunguke, ubutegetsi bwa Kinshasa butsindwe, n'andi ataragirwa azagirwa, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gutsindwa. Gusa baraca bagaragaza bwa nyuma, ariko dufite icyizere yuko ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa buzatsinda runo rugamba nk'uko babishaka, ahubwo ukuri kuzatsinda, MDP izatsinda runo rugamba. Rero nuko byiwe nuko akarere kirimo agahenge, akarere kararanyemo ituze. Gusa nubwo umutekano wari utaba wizewe ku ijana, hari drone ziza kurasa nijoro, ariko ejo mu gitondo tuzongera tubaheza amakuru ko akarere kabyutse. Gusa nuko akarere karayemo ituze ka Minembwe, kandi tubishimiye Imana. Rero mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamena bategurira amakuru yizewe y'akarere umunsi ku wundi, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo tubategurira 5 kuri 5.